Angumbuhangu latamu ni miriho karitu, na pulong na parumunda lalu iyana, rukuna na pahlawan daninggu tanda jasa. Yelingla dambu peturu, kawudu dambu, dalar patu, lupalan dalar pakumpul hau. Napapatanda da, dia akan dalar hiwa bawana. Ia batuna, napi manyak dunai miri. Giki hama pamarang nanja, datau da mamanundinya, na pembuhana. Ya kada hangganya, nama takama. Angumbuhangu latamu na dimiri yehu karitu. Latanggal lo 5 tawulang hakampul hau. Na rakyat Indonesia kita inga ya dangu daraya ya luku lo dungguru nasional ya pakai bana pahili dan pahama na tanggal na tapi Jakarta ita ya na hau negara ningu malo dungguru biar tanah pamalang hanggang nangguru nda nanjadi apa maruambanya nanjasa nangguru ladalu palaku ya na pembangunan lahau negara. Napahangatarwaannya pa rukuna pawada papahlawan daning tanda jasa. Umat pamora. Ang buhang utan meriah ya kanataran ang guru dirapentingu ya. Kanggi kinay Petro hinawong panaw hanggang langguro. Nita katataru maya buli, ngaraya na latan, ngaraya na terjadi. Larehin na nila. Langguro larehin na Petro. Dehama da langguro larehin na. Nakuwaha langguro larehin na Petro, rihipokul pa. Beling langguro larehin na. Larehin nuna, dakaryaw langguro. Ira parahaya. Jadi ngikiwana baka Jakarta pangiranya. Dan guru da ajar naman dia jadi, da ajar naman jala. Nyuda. Da jaranya da tau dang ruku da patakan. Nyuda da pangita ya nahuri naman dia hamu. Prai ruku da wahada nanjaka ngaraya dapat buku wiki da. Nyudan dia dan jadi apa ita yang nahuri ham. Ladalun jadi dangguru. Ya duya ka Petro hiwana. Nyuda biarin tau paharan hama. Ang buhang ulatani meriel kre. Buan dapat na tau. Kamu bea na tanggunya na hiamat ngaraya na pambadapat takana daw na pambadapat laku na lalu iya batu nano ngekiwana beka na tau na mapalaku ya na mandeham parai rupun ngaru bianing langguru yakan dia na kapala na pemimpin na mandeham miri na paglundumanya na tao na mapadiani. Iya batanano, nyuta, rukang dang tarima, taninda laluri na mahamu, luri na matuto, lupa nyuta tanjadi tao na mapaitaya, na mahamu la tao dang. Ririhi hanggang lainiri na mabadawan na pingu makana lalu rin. Amin.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.